Dio je shi kondi alte ngajen wala nugo tiga korm shi de tuogan wala kie che tuogba ban je kule linkel en report me mandanan chalat ne karun wangano SPL mayo waken chiga we gwadran chwale pajut pan tane lingono chikume SSPDF la kuma kirma yadi chiga wen gwinemi waken de ni SPL ayo kan gamak no kadoro chalke pajut linge dana shi je ne re konte la SPL ayo chikan linga ja then chiga role aleka so they prepared themselves and then chikan we gwadran chi de ni SSPDF chiga woten no so ka report ya no wa en pajuda wa te am tin chang ramatot wa jen pajuda wa completely empty, nobody is there. Chi SSPDF ke liu charen bar wena mo chi kana abandon an area chal ma pajut wa kan chi jen che we dar chal ke poktab jen headquarter ke duk county. So right now na me amela road so question ndana ya no ngwazme anwo me bar karudin ke je ka gane ite mo teacher chicken plan ikan laro no bikan kume SPLIO bikan magwa dana ticketing so mi chikume SPLIO chikale wen mo chikana la ojiga no china chiga jien kakan plan mi gari ala kan no chicken de min jenten an gwad chi me ngai kona pan no tine de wan cha nang wa wukan winemi wukan kume merwaike da kuma cha la de ni SPLIO wukan kamakten jeri pode dio je me chi kondi ala ngaj pan no chiro da lat so and wale missionary konti la de ni SPLIO mishika when mo cause they want to confirm exactly ko ngai kondi ala to korjaten by the way chinaji chinawe SPLIO chika winemi but chawji gano chi ne kola de SSPDF charen bar chicken place mo chicken abandon chika jien andormone chiren bar ko ngai ken no kor chaje ngo ko SPLIO. So right now, men banang ajenodi korjatin latwok. But kume chenme ngai kona pan me chika bok pan dio ye kondi ate ngai tin me ye bok renyal bokana gwada chika bok tin chi SPLIO me gana ngaje no chi renyal ye ben ko renyal wacha bok de long chi de tiene no lo bokana ye ngai kan la kana be bugana ben nak kan kordial de latwok tini kan konwe kan men kume kirmi yadit mugoro jeno nakana mala lele kanya la yan nakan ne konti la civilian ko jan ngai jeno che de ni SPLIO che gwaden che gade men barla tok che de men tok ano be ka buk cherma chala den walle mu ko na ling tin tem ka chari por me cha nong no ne de kon shi lat ke chari por ke cha ngaje me SPLIO dial ti kala ro ne an kuma kirmi yadi la tok ke ben lo be bok dor dana tiji SPLIO tigeten kuma kirmi yadit Rei Antonov ki helicopter la gunship che jien we bok ka SPLIO. So what happened was wami chabeno chi SPLIO fainken wa chara realika nika bende re nyala mo chit kamandan be bok chen ngai ko la kana le ni siang no wa chi SPLIO chara realika gwa ka mekena konde pai kan ga kap ko ngai kone tikan me didi pai kan kap ti kon ngaje no gang ka rodin ka ke ko chen edan me chi korme to ko ndel ngaje no chi SSPDF ke lu chicken me ken dit men rockeni kan ga banpin chicken banpin gwa ran yana banpin ten chicken ga banje SPLIO are ko ran me chicken ga abandon ga me to chi SPLIO chicken ga kef so mi kana kabi kana la gwa dan tigten kai area den so man chi to gan walle ka jen changa me la changa bangon ga paikel chiren yal chi gien chi we dar shwal ka yai chiren yal chi wen winemi we bok de na SSPDF chi kan do mu di kana yot ken de na SPLIO ala do to ko ne run wang long ne porewa wa mi chi kan yado chiren yal mo gunship mo ke antinobo mo dung de ne SSPDF mi chi ga bok kan SPLIO ka yai te ka uror ka jongle state wa mi chika bogo wa chu not ken barenyal ko lo book ke bogo yai eche na chaka bel ko ne ken nam ne bende cha dwan me ti dide long kume SPLIO cha dwan me ti dide long ka me to me a boko ni boko je anan te oda bar ko cha de jaj
mi cha de ni ro cho boga nan and then chi do ndi dan jen boga na ga cho pen guardian ko dole ko mi che lot ala ren yal by the way jen cha boga na la bana boga teka me ran chan ra je no ne kan an kir mi yadin me boga nuari ki na ga nuari jen cha go no go the content de indegten la we bo target ne ko la civilian men ka dong den kon te gwa ga kel tina dudut then be bokten bana boga ne che me pa na ga lan kan ka market so ki mi region tak tig dam tetin kan din SSPDF so no wale te jojo gwan wo ne en sero dong dere u bong civilian che u bong nga che u ji SPLA wo de ni we ka bok but chero do pat winyan kir then from there sha bok did then chero do bar so no mo mirtin do che yona che open guardian dong re rob ke guardian but kan na kan ka je so che SPLA wo chicken din SSPDF te ga yuai te ga watir mi ngai kone chicken ga joje ne ga gwade dan bare nyalan gwade mo wajen che ngoje long ko cha de jaj ko de ko la luonga tin dwai keje kame che dite kone paiben and then choro yo bar jen kanana kan keje but china binyan you know kamishit kana me a chengdo na ga me did bada na pere ka war but I believe kuma SPLA wo che kwep already choro yaleka ko ending mi chet ke de SPLA wo den mi dit ki den mi tot ka ke din bom ne tar chon ren by the way la ko ta kam ka so right now chirene la mo che ken te ram che judge but they do de che bogala tok but te ram che judge so china che ken so na me amanda na le rode an go chingwanin wari ki ke SPLA yo kan yal kel chi ga bom chi ken kume marai ke kin ya de chi kana ta yok de ano belun jok balo chak no do dien ko ngai kana gwano chi SPLA yo changar so mu elo jok jeno ba nak ki bana baga na kan nangro ko jen mi jaro de tigala to jen dola na ko le bana wang je but mi je boga nan den tel mala la nonga so jen ta da nan che do ya to je chi SPLA yo charen gang ke jigen community be chi kana gang so na me ametok me de yen te ka ngaitin ka jen kuire nyal dan chi bogan walle ka bu kon dia te ngajen wodi kir cha kor cha jango ka chi SPLA yo ba chi kan kor kana ngok ka ne chi ne bi nyu lora bang a chi ne ro da gang ka chi ne ko gang cha na bi nak bang ka jeno te SPLA yo kwarian te re te jen ka juba so ayen no ngana me jo ma chalat you know jo me chalat gwasa me jo mbe nywa ka yekel you know jo me be ka neten kontin la SPLA ayo ban but ta dan ngai ko de je cha jo la rodi kume marwaike da kuma chargin tero ya kan go mu te cha kwara cha jalun and then chine kurchine be pal but cha nyo ko loji ne re ko na la de ne SSPDF biya ko la ngaje gwano e ma char gwal jene woste jala to ko ganga jere te jen ko ci SPLA yo chigen kori kan bongok bana ko la dwal no re ma cham te te jen taram ko be ter ba no ba nak lora banki bana ba control manya ling bele yana ling no ngak mi cha kep and then china chi bo kor ko la chi mi char mu ta charja kep de te garen so me de pay de je kulun ajen ta dan gu kene je kene de ti chal ke ti ene kirm yadi so me to gene chikan jang chi garo jen go ne na kene ko la SPLA yo ja kan tik dak mu char ko be bech jagan tik dak mu char ko be bech ko di akeni ai mo ko ko wo kan ga juba jakan je ko baring ma char ba jenak den ta dan lat kene ja so mi chir gana mo ado ko la de mi gui kene no bi kere ma char kan use la bet alo bi kana bi kan kula ham ke kan cinaran bugam kai kene ren ma chara kwerpan bare ma char chana ce ga da ala ko de na lu ku kwide bi communicate le belu a cika ren ga so mi jana gui kene kan janga kai kene no mo so ne me mirtin so lar kene no de no ne ti wuga ma ci juba ke wuga we ka juba ci ma lar ga te no bana ma ci juba e kene to jagan te ren ma char ko be bet ren ma char man yam aram kel akwar ren ma char jana ko te ga ne da ganga je community Nuer gwatel ne da ganga je gang karodien en na burchara kwala magan wala de ne SSPDF medan chikene gujen de ne kirmi yadi kirmi yadi no chikana control ka tunga ka tok Dr. Guy Cook but ti dwar chebe pel ke chebe pen ke che fail tirma chananga alo chi dwar chele backfire ka je en Dr. Guy Cook ko medan gujen wadara ka influence mala be wal na kana ne re loka ko this is what happened mala kana mala usen ken la good can divide after they divide them because it make another side may become a target
so yene ti ko yene control ba ne ti ba jagane de jeg biya kule game keke bi kule la bizre kuma ka looting things yerken kuma ke yerken ngwane so jen tactique yoske kuma kirmi yadit ame jek shimo kwa jegalon okay so ne me da tuogono de yena ngach ano kuma kirmi yadit tela mal mononga ne je tela mal mo gwa mononga so de kon dial te ka charm chinamo report dien gwazo me bela mandana chala to kuma SPLIO kwer fan gagan danen dinigen chala BL Betros BL jen chagar kwera da chagwara cha gwal sheke cha moirala dien wuri chala kir tairik quick jen cha kwanya ko kuma SPLIO so rama cha wuch let's see this na me chi mogwa jen me cha je wuch and then binong ne jaga kel ko wo jo kweru mandana titin ba ju wujin den bradien bele bin bele ru ko chala ro yendi ali shen beru but barama chala go jo der lotin biela paletel mo goral so ne me toga ke ken kon inte pai wena wa biel betros jen chaje ger kwerde jena kwerpan ga ki commissioner chen ngai kona cha gwar cha kamuri chal ke ki tayri quick antama wuda mo jen la kwerdan bu pan ga bi kabone jena jaram dan cha kwany kan wotin kone cha gor kuma SPL mayo ke warga me cha gor ken wure shal ke honorable yena Tanel Perino maram dan acting chairman ka commander in chief ka gwa first vice president Dr. Machaten so shude me she order she jetup order mo me jetup no ba wure mo ba je deal watch BL Betros ba je watch then ba wure dien me ba je la gozde la kir tairik no so jaram dan cha kwanya tema ka jeno dor cha kam ki ngore ki luanga ja kam natanelo yet che gudu me che jogono bi nyur no ram mo akwera so mi chene me mi cholat so kan gudu me chale BL Betros BL kana gak che accept mi jo ko nge jeno ko radi lale la kwenka but chi mi tuogo ka SPLIO ontere wiki unit state ki gwada na pai kon lingenen ono nyi na gwa ke kwi kwera abne dang di bi ken bulo tednien e ko e ngum cha wujo e na ta kwerka jimi cha le long ajillo ya lis already ko chile le rade le no ke chan me ajo no nyur le nyur ko to la gwa wi tenan kwer bilen yen kel ko to la kwem de let karwa da ke jira mo la former chairman ma me jin bodi te ke former commissioner la le yen kel me bial nyam kelona you know ko ram be la advice boko dob dande won yam kuje but you brand be ga kan ngore kan do kan tok no mo wache chong kanetin kon do jeno de kwerken de kan so ne me da la jen dan de yen lingwa se meni lere jok me dan channel right link kuma SPLIO no lat kan order no ne en ram mo me la civil ka jongle ke ka penal ke unit state me jin civilian ka ti gwa brand de ne SSPDF ten gor jeno bi police mo bi jager ajen ta dan kan lat kan jina go bene nyen ka civilian kan kon lo nen jeno ba civilian ba ko pachak ba mi jira men nyen kane mo do ke site where ka SSPDF ki where ka SPLIO ko these are the main army in the country so jira mo ko SPLIO ko support ber kane mi jira mo chunkel ka kirmi yadi wer ku jira ne kirmi yadi ten chubu lu ka der lora ba anyok Lampol Gabriel chala jojo no ne ajene ne kon ko na target godme en Lampol Gabriel ko joran tel ko kan target ni military base ko kon me changa within days or a week twa business okay doc twa which ke twa ka be kan ka de na SSPDF mi chala do kan mi talk by the way no ba business ba ka which ka jenta mo ngode and again today ka mi choda la do no pa kon link ano dar chal ga pajut ti de na SSPDF chi weten but then ka ko chi withdraw charen bar so mi nyodo de there are something fishing ke mi la order but kuma SPLIO kan they are committed ko bi karen gang ka bi kanu bi kana gang bu chonen bi kana ter ko bare jim nang na 24/7 ba je dil wo ka bi kwem jid be berar anyok tiga na ngat ko ba first by president da ma chaten ba je dilun akir mi yadit melo ke mi yadi da jen korbu tene jen tanana anyok cha ga bi intermediate no yen chwa kor chwa da pelle ko ring ma chari jari ti jen ba nak cha ga bi min intermediate ke ja ko ring ma chate ne da ngajere wujene nang kuma nang international community shi wani jan ka wada karwada so jan tigete tidanga tigete international community ba ne da ti la SPLIO ti da wini ke goda ko tigeten ko kala target no na ke kwa ga force no kwa self ke yadi kwa join na mudara gwa jin you are forcing somebody mudara den da ya ladika ajen tada ne chingana jen kwala da kuma SPLIO no ne talam chal ke forcing ka talam chal ga jin brand be kep ko bom ramadan biya kwer ba je decide
ke vote but voting cha je bilat gwaza dana ngur we take chaos ke take kori ba mal ba je ko no den bana kula we ka queen kwari na me da la jen andana gorno de nyaka kon kel mi jiram jidit gwasa me ka Nuer online TV channel gor jeno jendere je nyaka ne ko ken an biata mal ba bay